Muthenya jua narua muraithiria wetu wa Meru TV kire mubango jua njorwe chetu turi ndene ya mutindo jwa kangangi jura ni muci munene jwa kaunti ya Meru kugwatanira na njorwa ya mwekuru ntuko narua ombe kwithirwa agitutariria mantu jare ombete kwithirwa athithetie kiri sekta ya matatu na tukatugwatanira nwe hatwire marieto jawe acoke atwire uria rugendo ruru rwithiritwe rukari abari eku no ageri no twire marieto jaku na aria umite marieto jaku ngitawa ngitithira twire na nsiarirwe rorera na ngugie kone matatu Okay, wethiretwe ugita ngugi ya matatu kuma ariku mwanka ariku ndene kaunti ya Meru ingaira matatu zako kuma Meru gwetaruire na ici. Okay, bwega sana muraithiria wa Meru TV ngatugwatanire nawe tuone uria rugendo rwawe rwithiretwe rukari na ninge nikenda ugure njorwa ya mwekuru ukomba kwithirwa ugikirwa inya muthenya jona arua gatone uria ombaga kwithirwa agetiria mbere na ngugi yawe ya matatu no twitithie no huitane na gwitithi ukamataire rinyene ri na ria ringi menye ntendete rinya riu Ndire gwikira ntu barabara-ini na igua conductor how do you do that sawa paka arugure wangu menka umurugurire no ariro gukamata njira na witite rimia uno gwikirwe rinyene ndekirwe rinyene ara muntu akauga igwa no muno bara wikirirwe rinyene muntu omburikie mbere ithairwa ikithoka au ni yakui wekirwa kithoka au angiruire ruire na restage aria mtu na murigo mtu wekirwa amwitira murigo ukatha murimo jo kurema murigo nazu wezere guku utikintu ngwitike kiumbo kurema Murethiria wa Meru TV tukurikia kuona Jude agitithia ngari na ngugi iji uria ombaga kwithirwa akimithithia no indi nandi tuguchwa kanya aria tumba gukiriria nikenda tukaraniria nwe atutaririe na atia ambambiririe ngugi iji Jude ngugi ya matatu wa meambiririe ri ngugi ya matatu ndambirie 2003 iro ndatonyere matatune na nkiamba gutonya matatune mbitite biashara nyingi muno nkarite thokone kugutanga sukuma ndauma sukumene mpandiki security kurugura ngiti ndauma security na kurugura ngiti mbitite na serial board kurugura ngiti kwa serial board mpandiki mbitite na KEMSA na ndio kara murungu andarima ndauga ntonya matatune ndagura ngarira mbere ndanenkanira ndachumbura ndereba muno ndasikira inya na ndatokwithero ndina stress chendereba ndauga nyani ningwa ngakaraga ngari unate gukara ndatonya matatune ningwa ndakarira ngari yethro ina saridi nyingi muno ntubokarani na rume nteto nyingi muno kuma ni mbia tumire utiga ngugi wi kwendia nyanya ya kwendia sukuma ngugi ya cereal board ngugi KEMSA ni mbia tumire utigana na ngugi chonde na wa mwana ndika ntonya kire matatu industry kenda nsiandika ndini ningwa mbuma kwa ndikwene bona kethro nyani ningwa nombo beguta ngugira ntamurume ita okay so igitarire ukwamwa gutonya matatune
mbere ma mukuru wa reo kana na imbi wina ana au tetweresere numbe kwithirwo gitwereza Judy kethira ni mwekuru nikenda tukamenya challenge iro kurukirite za mwekuru uni ndi mwekuru na ndi na mwana umwe ndi na kiana kimoja kiari na challenge ira nkurukaira ki family ntimiza matimizo darasa ira waza mwekuru na abati gutimiza na batimiza za matatu mukuru ajukiria ate ngugiji riria wamwira na ndi gutonya kiri matatu industry na ngugiji ni arume mukuru waku ajukiria mantu jaja karia ate na asa family in general ki family we challenge ciejirire nzai nyingi muno nderwa gwendetwo marito za maingi muno na ndero ndatonya matatu ni ora kuri we nteto cieza nyingi muno che family tochoka eza naza zara kwirwa agikinya nara za kethirwa tiu eza kairwa nteto nyingi muno batigo akinyire mari na to separate na tu separate mtu etakiawe ungi etakiawe ranganga no matatu ne ou ndakaranda aciumia ai ndi gwa kwante komporete mbuga mutaene ndi igwa kwambumaga na rukiri mikashwa mukaira 5 kamba kukiangari reruire kamba gweta no ntoinamba igwata wa kamba kugwata namba na kachoka nza kaire nkarumya ngo kuirio ngatiganda turonera ngombe na turonera nza tukeza matatu so ngugi ya matatu ni atumire challenge yaku na mukuru ku yamba kona kiri igitare ugwita ngugite ya matatu ugutonya aria mbiga bukirite rinyene ugutonya irinyene ria nare witaira matatu anto bajokeria kana anto arume barabwitana iria na bongu bina bajokeria ngugite bakujokeria ate kembere makira mbombo kuira ndigutonya matatune riranda tonyere matatune bambambiririe boga muno ni uria gwe wiku challenge nyingi we muka utiuraga na manto maingi we utiurano tiwo tiumba kuiro so kwenda ukamenyaniria abo nonto ukamenyaniria abo bona bunze bukari umwe ni bakwira to tiwo nabo bunene lakini meri ire mbere indaiga wangi kwasika nkoro kuna manto za monka igo bari nkaigo za tankenia batsinda ezera kumaniria bona ndabere wana ndamenyaniria kutha iji ba kujokagia ta ole equal to them kana baura banzuka ya monkera thai banzuka ya tuyumwe na inyokeza utemenya nanga ugo igomba kwizo kona mwanya indigo ni tizumbonaga na inyabo bongo tubonaga nanga no igwenya mto zitangari na mburi ombo karakara ni nantu bate kamuro menya bativi na ibabega mo kiri challenge nonto challenge ni nyingi watwira urengina wa mwana na wina manto ja kujanja na wina manto ja kuja matatu na ta umbaga kwithirwa multitask manto ja gwatwika manto ja kujanja ja balanced na manto ja matatu ja balanced na ta umbaga kuthithia balance uja mtu mwekuru ogwe ubokira uyu mwekuru kaibanga wewe ngwaru ukiri ukamenya mwekuru bati kumenya mwana ukona ari tena nyuite na karibuaga nethro wina ngombe no kamite thro wina nguku no thuranirite ugatiganje kwisa sawa na gukinya thaa 10 ugachoka gwaku okay nonto mbithero thaa 10 nchokere okay umanja si mbumambuka ira 5 ngaikia ngari ngachoka kaire ngaumanja thaa 30 ngachoka kaire 6 to 7 kwina challenge nyingi watutariria kagita kare ugwita ngugi muretheria oto twitite na mbere kuthura tugitarirwa ni njorua yetu ria ni gatwiri Judy muthenya jonaru na kurikia gututariria challenge nyingi iria thiritwe agikurukira ndene ya matatu industry gatwite na mbere Judy kuiginto ngukuragia ndikuragia kiri challenge iro kurukirite urachemania na challenge ya tuge passenger kwijana na agukuthara mbugo uri mwekuru nithiritwe agikurukira challenge ja una nate ochijuka iria nyingi muno abiria ipeza bakiza bena challenge kuno keza kumene kuno keza ya kwariria butevui nkoro kwika kwasika lakini non tuirengu ya kuchitaniritie wewe ngomwita
za gutendo zekira nkoro za kunanga nkoro kogera yo mwereithia no gukageria kwera no mukamo igitari maguta jaitete ojo na tayombete kwithro ya affectete ngugi yenu ja matatu ja nto ba matatu ngugi yetu ni affectete mono nonto ategera kila mahali tike ngugi kithongi na kutina mbeca lakini tukugeria kung'ang'ana huku kari nonto ategera inyore abiria bethero beba baingi aibe na mite antu tanto posafiri baba ingi we challenge kezirira nonto zantu kuno tare no mbeguta maita zaidi ntuko so ategera gyo kwinya barabandi kyo kona mtu na kuinyirika alafu kiri igitenerere ogwita ngugeje ya matatore kwina ekurubare na area ome umba kwira ate mwekuru rio uri na area nja kana muti ate na nguge kurita kuga gutena nguge chirio cha kwita kana na gukira nguge ya matatu akauga yu membi ni nguge ya rume baraba inge mehane utochiraga na te umba kwira mwekuru joro uri ara ndi kuga nguge ukurita ni nguge te umbika urambomba kwa mwekuru baraba enza ensangu urambomba kumwira kadhuria nguge na henza nzote batio karandio kiugo tingugi tumba guta nyoka umagara o meokeza ukagwata mwali chongali kana okeza ukandiko nyantu boga ritori batumaira ritori rira gutanto makanga ritori utiririega naweza kia bundu kwa mtu akiuga tumba ngugi koroga atumba ngugi gukiria iga mtu atibati we muka ukienda gucitaniria wigo wengwa utibati kuga gutina ngugi ni nyingi muno che guita inyoga ciandika wigo wengwa nza nonto be kubenza beri sabu nau ukona mtu wengwa atikaranze izo ganiria uga nyankarugura murandi zo akozo wanguko nyankarugura murandi zo akozo amburi asiandika yo wengwa kaingi mtu atikwenda lakini umenyoga asiandika nyoga antikudura na nyankara karenye kumi kiumye nkaraingana no bati kugitarira masabuka uga nyang ukamaerita eri are amburi eri are amburi umachiringe ite so kwethira ntu baraba ingi mtu atikwenda kunoga kagusi nyiri na ndikyo kwithiraka enduki yetu asiere baraba ingi maisha bakiuga izomi uti maisha zomi wena nzara izire na wena mabugani uti maisha zomi kiwa wengo gasitaniro kagurangu nonto zawoni nkiambia gutanguki nkeza gutanguki ya security mbere maburu ndare atari nyingi nkori yankomba batinde zire gutikira na ndamita na monkaza ai ni omonkara nkinyete ne mbitete monkara mbira murungu iboga igompainya kombana egokarania nanto na ndikuza matatu na bampambiria boga ndombokarania bo nimbiga wa comfortable nonto nyaurero mamanza kaigimba zito na arua nkareka kumagara mbiza kebo mbiga wa nkoro kwani kwasikite inyamba zitwere kwaza kurama gukira no mbizire ine kaba mbize tukeza ne tutinda abo uirwe bani kuinguge wachokera uramienda kaire ya trust ni untu buri kuwana chemani na bu ngugi neje o wigwa ja kankoro kuna gwe gukwira ngugi je kwigita wanachemani no untu wigwa ngugi ntichokane kire yo kaire lakini wakara ukona no chokere kiro ni untu buri kubu wachemani na bu bwa tuma wigwa ja ko give up kire ngugi untu buramba kuba no botuma okaigwa nkoro kwe kwasika iwe na family stress ira wizairanza tikatuma gaingi cia kunanga nkoro hindu karega gucia inya wewe ngoti uga akwenda ugacia inya nyowe thira taro kethira nonto gwo kwi numanya nyomba gwa kuthuri ukeza zokona ake kutoza matatone na atogwira ni rwa bangi uze manto zaza umleza nkwasirete nkoro mbizero tizarikana atakira ende ndahuma onda ana irozarikana so urambomba kukwira esiere banzikieto bachitanirie muntu akathura ngugi nonto twina another de baba ingi muno be mundine mizengone mamwezire korogwo timenya no geta kwawo wizijwa na ndiso muntu ni asienya ukathuria ngugi kagitamo kuruthuria ngugi
nanto nagwe ni njorwe yetu ntukwinagwa njorwe ya mwekuru wetu ntukwinagwa ri kiri mwekuru uria mbugo kwithirwa gitonya kiri ngugeji yeku ni untu buri kumba kumwira ethirwe expectite gucemania na untu bu na ekire inya kwithirwa akirwa na untu bu noombane kiri ngugi yeku uria ukuthugania aria anja no atonye uro kwigwa no eze anjoi ni ngugi nezi ibeza abaingi muno bakaumira na kira kituma baumira batumaire ikwenda inteto ira challenge ira beza abakabanacho ichituma bakaumira iweza gukore sutiro kethira na urabunze okerwa irigira withirwa wire ndikwirwa kwa hivyo maneno iko mingi sana no ntutirwa na matusi iko na matusi ni mingi utege ntutumba kwirwa kugambu irazima matatu na kugambu nyabiria wengo na kweza kugambia so nyaweze tikiria zonze zaro kwirwa indi wewe ngo kiyaku nugitirite nuichia mwirite wengo ngugine wizite igitene ri wengo gene kuri kwina antu baingi barabombaga kwithirwa tuge mtakweja mirigo wewe na ni merito na ugo mwekuru na wije mwekuru kuira bauga ntumba gukamata juzo ntumba gukamata juzo gukamata client kana customer ena mirigo ya merito what do you do na uri mwekuru imagine umenye ntikura ndarare mugukiria so unajua ile ni kitu umeamua wewe mwenyewe na roho yako na ndikire hintu wa mwite wengo ankoro kuni ntaigwa kiritui yeza ethro ni iri guntu ukire thina kethro gintu kina ntakandikira no ntungu giekwa kuguru gwaturika ntikira okura no ntungu giekwa na ndire challenge cia ubati gwitikiria na no tikiriria ngugi ira te office-ini ugikara muwete ari kuguru kwa ngare gukauma withitie what do you do una kanyanga chini unatoa mguu unaweka ingine unarudisha unarudisha unaweka ingine wow na ethro murigo zozo murito kanganga na murigi unaweka kwa mbuti noga undumia customer kubona ne kama thomere driving undareri nzai na ngari so nditanirinza na ndethro ntubo ndabondete ankoroko so na ndinda umaundeza ndathire driving na emergency ndakara muno na ndimonga thaiya no twire kiri igitari witete ngugeje matatu na te ombite kwithiro etethete otoro bwaku na jobo anjeku ija imanto jako kinyanirete gukurukira ngugeje matatu onyura mbuga mbomba kuga ngugi ni imbitite antwara zamono na maisha jakwa te ndakario na nitumite ndakinya mwana kwa ari monga thaizi ataga nitumite mwana mwankana mwana university ndina mwari university kumari munini kume munini monga thai ija ikujangi ukinyanirite gukurukira ngugi kwa kuimba kite gwakwa umbite ontethia ndomba gwaka ku ingugi ikuonerete machiara jamani na ingugi ntwa mithara ingugi imantu jai kubwithitwe bugikurukira kumania rutere rwa thirikari atugi charaja inyairia ngugi ya matatu muno ngugi ya matatu arira inyaira kwiro ngugi irathuki tauni zamono muno igitari kurari na katakata ya mbwiring sijui nini rimwe nureza ukambwira na wethro timbwira nuraumiaga ugowereri mbatithayo ratauni kari ni bui nontu no kwizeri nyene ukozura ngari ukagitate ugeta ine mbere oreza rimwe ukethira ngari ukamatira inyore stage ukethira ngari ni mbwirire ni ukamatire mbatithayo ratauni kari ni bui okay ngithayi sasa kongogia matatu thayi sasa kiririo kwenda gutonya ngo mwari okwa kwira no ende gutonya ngugine je wethikiria umenye ntiumba kurega no ntunyira ini tumite ethirwa uthongi bubunze nabu ni aza na kuwa karibu nze na monkara yakinyite ngugizi so mwira na ndema okwa kira umba kuthithi kuthoma ni unara kunze okenda gwita ngiga kuthomithia monkogiri na ndibindie kuni uthoma Mwega muretheria wa Meru TV tukumba kuthaa tukiaraniria na njorwe yetu muthenya Januari uria ni Njunde Gatwiri kiri ngugi iria ombaga kwithirwa agita ya matatu especially ya taxi ajandene ya county ya Meru na ni mwekoro ucitanite na gututariria guo uria unja mwekoro ukiuga gutena ngugi kana ukiuga ngugi ya matatu ni arume ukuona njorwa ya mwekoro muthenya Januari wa gutwitana na atwira ati guti ngugi utirita bora ucitanirite kana ukimenyaga ni mbio yongwa omba kwithirwa
kwithirwa ukigwatira kuma ngugine ije ibwega sana nontu bwa kwithirwa ucitaniritie ndene ya ngugi yaku na ukomba kwithirwa urikionereria ndene ya society na ati uringiumba kwithirwa ukiariria mtu umwithi uri ari anja mwariria umwe encouragement kiri ngugi urambe bakwira muntu urawinza muntu ikiye kwa mucira urawinza antu batige kumamanza bakiwote ngugi yote batikubire ngugi ro batibita ituite tucitanire nontu thai maica ijamomu indi ugakarandi nzokiuga nyethro ina mukuru kurotera uthungumiro winza utigintu kingi kina maana jo kithungumaire kumira kuigo na nduka gitanguge muntu aguria ura winza yura momo ira ni acitanirie ndora mwikuiga ngugine zekwa mtu nasitanirie mtu aike murandi zo ine zo nguku zo ng'ombe zo mburi withirwo ndene mweri kwibio gukurukia na ndini mbomboni tubainya mtu akathuri ngugi yote ira kona ni agaita ni gitariko industry matatu itherwe ikiringithwa muno gwatwika ikumi buru ije gitariko gitarira za high school chokio kwamba gukira kwi mweri zumuzungu tukithirika area barabarende enda nonto no customer mbuga kuona ngugira witaga na ngugi nthongi barabenda kuona mostly bomba kuona route ire kuna marinyene jai ko mostly ndene miru urokenda kumbona roire aza tauni continental na family bank ndio marinyene zo zaidi izo itarangoge bwega sana nonto bwa kwaranira natu muthenya jonarua na tugakwendera jamega na tukithirikiria buru Jude ne ari kuona uturo bwaku kirengo gije kana future kwir yetuge miaka ejete ne ari kuguchiona ndene ya ngugeje ku kana no kuona jako gatika ngugeje at one time na imanto je kuona jako ka venture in kiri ngugise miaka ititerua miaka ingi 10 ndamba kwithirwa ndikura mu gwitiria ngari kandi ndikura mu ngugia so nkethirwa ndikuruga nyingo iri kwingi mbabita ukomba kwithirwa nkiona mugatendo ibwega sana ibwega murethiria wetu wa Meru TV bitukurikia kwaraniria na njorwa yetu ntuko ya narua no inde ngakurikania ati gutuntu utithithia kuriria ngoro yaku yacitanira kana kira kionde ukwenda kwithirwa ukithithia no mwanka wiki akirie kuo utoria twarikia kwirwa ni Jude no ka amwire arakinya ikinya ria komba kwithirwa akiukira na gucita na gwitaniria ngugije na antu arume na tukumba kwithirwa tukimenya ati te lazima withirwa ukarinja gwaku kiwa gutena ngugi niria wacitaniria uri mwekuru na uri ntomurume ukomba kwithirwa ukimita na inya yaku na ngugije ikomba kwithirwa iri gukiria muturire jwaku nkathoshe mwanya nontu bakugwatana nani ndene mubango jwetu ntukwenaru mwanka ntukwiwingi kire mubango jwa njorwa shetu nimbitagwa Nancy Ndogo egitaririga